Ang ubuhanggo tapahambur beli lalu dia na ruku nampuhang dapat romu ya napulung nembiri na makapipita lalu rinda napulung na paromunda lalu dia na ruku na kikumu pawuamu na pahayan dan wangu mielingla pamalangu kawudut bakang bolo napapatan danda ia dia kanandalat ambu bawana mata aruku miri kana tini kau lari handuka mata aruki na kuwaha alani yakupu kana opang kau ang buhang bertani miri karito na Indonesia ladalu hangga nanya na COVID hakang buluhiwan na mahil natabung oksigen jadi nanya barang na menjaka malangu ladalu hangganya na keadaan nuna ninja kada relawan datau da mariang kapandula datau da mahidu COVID duma imbu ang ngalanya na barang na menjaka kawai ngaraya dapat palaku dayata dapat malundunya na tau na mahidu kahakayeku rairuko pana ngaluya COVID ang buhanggo na tamo na imiriyehu karito napamalango hanggang na niya na atutaw naman niya lahanduka rairuko na matumbu laluri na mabuto hamadunaka na relawan tabung oksigen kaway na pamalangon niya manangan dia na pahayan dan wang gare na palaku na pamalangon nyo na nanjadi tau na matanggu hamayang lahamayang na pamalangon nandula hanyuda kadani manunja lay ala na dalu namo ana papalaku ngay ala duma pamalundong wang nyo dadap na panamun ja i ala na mamanggan ja na mandula na manamu ang nama lupangwi na mawuan ja manang na hamayang yan pira pahayandan nyuda lapakirin na makahakayeku dong bisa pahadang panduko ang buhang utang miriye karito na hamayang muna na pahayandan ta na pahangatarwanya awanay Martin Lutero na hamayang muna yedu yaka na luri kayeku na tau parhaya. Ia batenano, ya katampuhan pandulaya na ang dapat tau na mahanduka. Ninya na hau na mamuda kapalaku ya laluri. Tanjadi tau na matanggu hamaya niya. Dadalong jadi na tau na matanggu hamaya. Duma na ang da. Nyuta kikung laparaman ay ala ndung maluri manang na mapahayanda luta. Amin. Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.